Bolang kelaparan guys. Dan di sana ada gedang guys. Ada gedang. Kita embreg. Kita embreg ya. Warsi. Nih guys. Warsi. 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 Nih guys. Kita dapat guys. Ini hasil embregan tadi guys. Ayo nih. Lumayan lah. Buat nambah-nambah vitamin. Ya bro. Langsung lebok saja guys. Langsung dilebok. Ngaluhan aja mau video ya mah. Video. Mantul. Rasa gedang. Kayak gedang ya. Dol, kan dia soalnya lulusan SIG. Kayak lebuk nara pikirnya nggak? Atau grafika. Ayo nanya yo. Bahasa Indonesia na embreg kan. Embreg alias endag. Di endageun, di embregeun. Bergeta kos kieu ya tak. Ieu di embreg-embreg tak. Oh, bahasa Indonesia na naon? Oh, no, 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 no.